Makipabengi Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po, reng mga regular balita ngayon Biyernes, December 1, 2023. Sangguniang bayan ning Porac, Pampanga, bumunikala i-drug test la po dening truck drivers. Representative John Lazadin, makasadya niya kanong tagal Mayor keng Angeles City keng 2025. Tradisyoning pamagduman pepatindayagda keng 35th Ugnay Palay 2023. Kabalen, rain or shine, balaw siya po ing saya ay dala na ning Giant Lantern Festival kaya katamu. At Jenica May Cruz na ning Barangay Kutkut, may putungan niyang korona ang timong mutya ning Angeles, ngening Banua. Kabalen, suportado repo reng miyembros na ning sangguniang bayan ning Porac, Pampanga, ini pong munikalang mika-drug testing, kareng truck drivers uling asno po kanong pangabilis papulay. King konsultasyon na ning local government unit kareng at yung trucking industry, pepasyag na po ning SB ing karelang nasa amika one strike policy mo naman kareng talapagobra ng mag-positive po kanu kayong illegal drugs. Agpangpukang Porac Councilor Myla Clarete, peligroso la king dalan deni pong mga regular dump truck at nung ela kanong maging responsable ring employer mananggapan kareta pong gagamit illegal na droga mapalyaring mi pasibay waning road crash nung no ka rin apat la pong kayanakan reng mete. Hindi po doable ya po. Dahil company ni under karang pamilya ni gagawan minala po. And atin tam dita problema sa sabyenda, atin yung violation human rights. Siguro, kami kasi ingewami as a business owner, ita naman yung ginamit ming, requirements para tanggapan nila at mag-continue lang kay karelang obra. So, palagay ko, ketang kareng ating negosyo, eta mo problemang implement tayo. Kasi doable ya po. Kaya nga liwa naman pong balita, makasadya niya kanong tagal keng antimong mayor keng Angeles City, Pampanga 1st District Representative John Lasatin. At pasalamat yan naman po kareng pamilya Pineda, uling ikwada kanuing karela pong suporta. Ay ni po yung report. What are our future plans po on 2025? Medyo ina-advance na namin. Tingin ko po kung ano ang gugustuhin ng mga Anghelenyo, kung gusto po nila akong patakbuhin bilang mayor na maging haligi po ng Angeles City para gawin ang mga programang napagpatuloy po ni Mayor Pogi, siguro yun ang tatahakin po natin for 2025. Iniing maging pakibat ng Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lasatin II, keng kutang dareng local media nung nanuing maging future na ning kayang political career, karas na ning 2025 midterm elections. Minunada ng inanunsyo kanita ring Lasatin Brothers ing pamanagal ng Kong John antimong mayor na ning Angeles, uling yarine ing kayang termino king kongreso. Kabang i-Mayor Pogi naman ing tagal representante na ning Primera Distrito, bistaman kadwane pang termino ini apanga mayor. Kapilan pa mo, pepasyag ng Vice Governor Lilia Nanay Bibi Pineda ing suportara kareng Lasatin Brothers ken 2025. Malaking pagpapasalamat ko po sa suporta ng mga Pineda, lalo na kay tatay at kay nanay. Hindi po sila nawala sa likod natin at napagpapatuloy po natin ang mga minimithi po nilang programa. So kami po ay extension ng mga programang binibigay nila sa lalawigan ng Pampanga. Kaya masaya po ako na napagtutulungan namin ang lahat ng mga programa, hindi lamang po sa pagbibigay ng basic services, kundi po sa proyekto sa buong distrito po.
Anya mong November 8, sinumpaya ikong John Lasatin king lakas CMD Party. Kaya bene Pampanga 3rd District Representative at Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, dati lang miyembro ng partido ng former President Rodrigo Duterte di Gonzales at Lasatin, a PDP laban. Well, ako naman po, pagdating po sa Kongreso, syempre nakikisalamuha tayo para makalikom po tayo ng pondo. Pagdating naman po sa politika sa Kongreso, mas mabuti ko nang hindi po inaalam para wala na po kayong naitatanong sa akin. Kamusta naman po mag-update nyo sa paglipat mo ng political party, partido politiko? Well, unang-una, kaya po ako lumipat, unang-una, ang presidente po ng Lakas is half Kapampangan. So, kailangan kong sumama sa Lakas para mapakita ko rin sa ating speaker ang buong suporta po ng distrito po ng Pampanga. Samantala, agpangkin political analyst ay maksangil, normal namo kanuking politika, anong no ka rin ng leadership, at sumuna man ka rin ing mayorya. Well, siguro, in his own calculation, in his own assessment, isip na Lakas will be the ruling party hanggang naking 2025 siguro. Kanya-kanyang personal assessment yan eh. And he knows his politics, Sinabi na namang sangil ang Maragulyang Sao para kareng Lasatin Brothers, ing meging commitment na ring pamilya Pineda. Aking kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kaya aliwa pong balita, pepatindayagde ing tradisyon na ning pamagduman na ning Santa Rita, Pampanga. Ken pong mera pataog na Palay 2023. Agpang po kayong cultural worker ay Ruston Banal. Maragulyang Sao pinibang mideklarayang intangible cultural heritage ing pamagduman. Ay po yung report. Metong yakan ng milestone ni pangapatindayag na rin tradisyon na ni pamagduman ng Santa Rita, Pampanga ngening mera pataog na Palay 2023. Penimuna na ng Philippine Rice Research Institute o PRI, ugnay palay ang magnasang tipunan ding mayayaliwang rice workers at advocates, pampisabyan ni karelang tagumpe, estratehiya, ang pong-amo na harapan. Ang cultural worker at interdisciplinary artist sa Ruston Banal, ang many muna king research at pamag-exhibit king tradisyon na ning pamagduman ki Ugnay Palay 2023. Manalakaran niya ibanal at rin kayang kayabe makilala yung antibong intangible cultural heritage yung pamagduman. We are bidding for that intangible cultural heritage na ng UNESCO para ma-recognize siya and then include deket ang amanandang at aman ng urgent safeguarding list kasi UNESCO atin yung list yung pamagduman natin pwede yung miyabe ket ang urgent safeguarding list lumbaga yung UNESCO lawe na ini as a culture na kailangan ma-safeguard. Agpangkang banal, Maragulyang Sao king preserbasyon na ning tradisyon na ni pamagduman ing pangapatindayag na niniking Uglay Palay 2023. Lakwas ya kanong milapit ka rin tao ring kulturang Kapampangan ang migaganakandang mabanting anong edla mo lingapan. Ket ang pamag-exhibit namon tinamong sabyan ng PRIs that we are accepting or acknowledging itang idea about this tradition. Gagawin tayong visual feast that people would actually see ancient pa itang process na rin pamag cultivate ng soil and then pamananamda and pamag-pound ng rice. Pero kaya tayo kakit ang surface level dito, kaya kakit ang mas malalam a source root na ning maging problema daw, which is of course poverty, di ba? Dakal pa kano dapat gawan bayan makilala ang timong intangible cultural heritage ng pamagduman agpangkang banal, dapat mamasala pamurin at datang ipanahon na mas lalong sika ng gulisak na ring memalan ng Santa Rita at duman at inang duman. Samantala, marapat yung Duman Festival Pampanga Yeda musical na ning artist Santa Rita king Santa Rita Eco Park ngayong Sabado December 2 pasado alas 6 ning bengi. Ayal benyang live iniking CLTV 36 Facebook streaming. Yakoy kaya kayong talasuy JM De Jesus ating pusong makabalen. Kabalen, ako po mama ko, magbalik ya ing balen at balita.
Magbalik ya po ing balen at balita. King oras pong ini, mararapat siya, ini pong inter-school lantern parade. Keng syudad na po ning San Fernando, Pampanga, nung nuka rin may gitla pong 40 eskwela. Kaya po mabilog ka syudad, turing may kiyabe at magparada ka sa lungsungan. Makibalita tamo po live kang Liana Canilaw. Ali, kumusta yung sitwasyon kay Heroes Hall at doon ka rin kanya may kumpising parada, nano na rin higit mo, nano na rin pagbaragol dang parol ding may aliwang eskwela, Kenny. Kuya Justin, Kenny King syudad ng San Fernando talagang masayaing bengi ngayon ni. Dahil eli mo na yung December 16, alitala mo na yung December 16 akit ng mga santing ampong mga salang parol uling Kenny bengi ngayon ni. Then yung estudyante ka rin yung 43 schools Kenny King syudad San Fernando, may paslagla naman ka rin sarili ng parol. At akasabi tayo nandun yung schools superintendent na Dr. Leonardo Zapanta. For 3 months kanu talagang pegan dyan da rin estudyante din ni Parola rin ni Kuya Justin. Banggit muli, 43 larem participantes, ne? Dening mag-aral, dening nanula rin, grade schoolers la, high school, ating college mo naman ka rin? Kuya Justin, natin yung atlong kategorya ini kaya katamong competition ngayon ng Bengi. Atin para ka rin elementary, atin para ka rin high school, at atin para ka rin college. At banggitan tayo na naman din ng eskwela na may participate kening inter-school lantern parade competition ngayon ng Bengi. At sula ken syempre ding Magliman Integrated School, ing Maimpis Integrated School, ing Sindalan Elementary School, De La Paz Norte Elementary School, Baliti Integrated School, Elementary School, Dolores Integrated School, San Nicolas Integrated School, at suya naman ken ing Alasas Integrated School, Kalulot Integrated School, ing Pulong Buloy Integrated School, at syempre at suya naman ing San Jose, ing Camp Olivas Elementary School, ing Northville, San Fernando, Malino, Santa Lucia, Pandaras, Ampong San Agustin. At para naman kayang high school, at suya ing Del Rosario Integrated School, ing Information and Communications Technology High School, ing Magliman Integrated School, Del Carmen, Baliti, San Pedro, Dolores, San Nicolas, Sindalan, at ing Pulong Bulo Integrated School, ing Lara, Pampanga High School, ing Northville, Kalulot, Archbishop Emilio Memorial Integrated School, Panipuan, Dolores, at ding aliwa-liwa pang eskwela Kenny King syudad San Fernando. At para king college category naman mikyabe para king competition ay ni ing City College of San Fernando, ing St. Nicholas College of Business and Technology Incorporated, at ing Central Luzon College of Science and Technology. Kuya Justin. Lia, kakit ko, wala mo, masikaning hangin ha, uling susula po yung buwak mo. Sa masan may, bada ka kakitlagunin kaya katamong talapanalbe. Makarilya, uling presko yung hangin, masalala rin parol, at balukot, mo naman piaglon kay na Heroes Hall, at magnindang puto bongbong, bibingka, ramdam na yung Christmas season. Li, pag marilyan mo kami pa, nanuing atmosphere ken, kwento mo ka rin kaya katamong talapanalbe, nung nanuing akakit mo at nanuing malalyari king kasalungsungan. Kuya Justin, istuping asisimbata na itaan na pinitang katakisimbahan, istong dirimla na yung chup na ningangin, istong makaslag no rin pusuring tao, balo mong balo, at syuna yung Pasko, at makanyaning atmosphere kaniking Heroes Hall ng syudad San Fernando. Aliwa mo dening parol, ding pakaslag sulu, dening tula da rin estudyante, rening tao na, ding pengari, ding mesel nga tsyungeni kani, talaga namang emo sali uling anang kasaya, dening karelang parol hanapin Dr. Leonardo Zapanta, na alila mo kabud display kasi atin lang kumbaga atin lang temang tikyan at abidapin na aliwa mo ding ding sektor na atin mo ing agrikultura ding aliwang sektor ding may problema king pandemya uling din kaya katamong eskwela may karanas la naman problema king milabas sa COVID-19 pandemic at karenin parula kareni ilang ding estudyante ne talagang pepas jagday tang karelang
buring i-voice out karen karelang parol. Kumbaga din parol da, ilang may silbing boses da para ipasyag kung nano itang karelang aranasan niya pandemya at detang aliwata pang problema kayong eskwela ko yung Justin. Abanggit may tema, dareng parol, nanuyawari ing peka tema ng eni, nining inter-school lantern parade and competition. Ito yung pekatema ng ngayon Batuing Fernandino as lagning pag-asa. Buring sabihan na dening parol bibida lang na mililigligan ding estudyante, ding schools, ding pengari, ding mestra. Talagang magsilbilang antimo pag-asa para karening estudyante kaya yung syudad San Fernando ko yan, Justin. Lia, bakutang ko na mo dening parol kakit ko, mga salala talaga, atin kikisla, pati ng miyaliwa kule. Gawa laking no karing materialis din Miyaliwalang materialis din ako yung Justin. Nandun pinatitamong akasabing estudyante. Ding ginamit na king karelang parol. Detang balat na ning sibuyas ang pwedeng bawang. Nga na, bala mo papakit na mo naman ini tradisyon da rin Kapampangan na manyaman lang magluto. Anya ginamit na talaga din kaya katamong gagamitan king panggisa. Arapin ko yung Justin. Kaya rin na ning parada ngayon, do ka rin lang magbanda, atin lang ilakad do rin parol o yari na itang pamagparada ra? Tako yung Justin, nandun ba yung mag-umpisa yung parada? Mini program pa mo kaya mini convention na ning Heroes Hall at ngayon ni pinakakita mo na din 43 schools kaya bedeng karelang mga lagong parol lumakad la rin ni papunta ketang capital town and kaya rin daking capital town magbalik la kaya ning Heroes Hall para naman king awarding ceremony ko yung Justin. O yan, kabalen, karen po bisang Tagal at bisang Manalbe, makisaya kaya rin pong mga kuleng lantern parade daring 43 schools kaya tiking syudad daning San Fernando, Malyari ko pong Tagal, Tumagon at uling magbandala pa kaya pong capital town. Liana Kanilaw, dakala salamat king kekang report at mag-enjoy kayo Ken. Yan kabalen, dimdam tayo po yung balita ng Liana Kanilaw live madbat po kayong Heroes Hall. At kung aliwa naman pong balita, o ini, parulya naman po kayong balitang ini, mataktak na po yung pamagsadyada rin pamuntok na ning ligligang parol ngayon banwa. Baka yan mo naman po, dening katamong lantern makers. Anya naman po, nanuman kanuy maging kabel yan, mapa rain or shine man. Kanu ba pata, ding saya ang po yung tulang darala dareng giant lantern kayong ligligang parol 2023. Magbalik ya po Liana Kanilaw. King kapupul merwa ng aldoning Disyembre, lakwas da pang pasik ng anding Executive Committee in pamagsadya para keng peka paniglo na pamikatagun kikilabot Kapampangan, ing Giant Lantern Festival. May ganap yung 8th Executive Committee ng GLF 2023 ngayon Biyernes, December 1, nung nuka rin masayarang belita a ready na la king December 16. Rain or shine, balaus na balaus ya kanu ing ligligan ngayon yung banwa. Based on the report, ready tanongan. Sabi natin ng keng program committee, nanuman malyari, muran man, or nanong maging by December 16, tuloy pa rin ng GLF 2023. At yung tamong preparation nung nanuman ng malyari ka rin. Maragula prosyentura ring parol ding mayari namon naman kanu. Samantala, mas lalo pang maging matagumping ligligang parol, uli ring miyalo ang kumpanya at aguman amida kay kasawpan at suporta. Actually, kung karetang pledges, nung definitely ibiyadala rin once na magsabi lang mag-pledge lang amount or in kind, bibiyadala rin. Anya by this time keng report na ning keng finance sigurado na magkasya yung budget na ning Giant Lantern Festival 2023. Marapat siya yung Giant Lantern Festival mag-umpisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya yung mismong competition king Robinson Star Mills Pampanga king December 16 at ILB niya naman ining live king CLTV 36. King buong Pampanga at outside ng Pampanga, paniyanayin da kayo po king December 16 at 6 p.m. Kaya pong Robinson Star Mills Pampanga. Sana po manalbeta mo. At nung alikay man po makapunta, ketang venue mismo, pwede kayo pong manalbe keng CLTV 36. Dakal po salamat. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalen.
Kaya ngaliwa naman pong balita, makabusnine po kayong publiko ining bayong renovate public service hub King Pampanga 1st District at kay niya pong pamilya Lasatinini kay pong Baleda o Matuang Baleda po di Representative John Lasatin II. Akit siya po yan kay Barangay San Jose, Syudad Naning Angeles. Mas maluwalas siya kanuini, bang lakwas lang dakal memalen kay Primero Distrito Naning Pampanga kayang adi ng serbisyo. Mamalitaya po, Paulo G. Santos. Newly renovated na ing Balerang Matua, reng pamilya Lasatin ni Barangay San Jose, Angeles City. Akit yay keng gulot na ning pamosong Lasatin Vinegar Plant ay malawot keng Heritage District ning syudad. Agpang Representative Carmelo John Lasatin II, binuklat na ini keng publiko antimong public service hub, bang malagwaing pamamye serbisyo kareng memalen na ning Primera Distrito ning Pampanga. Bista man mi ka-renovation mandatila pamurin kanuing pekasilbi na ning Balematwa dareng Lasatin. Ing pamamye saup kareng ke katamong kabalen amangailangan. Pegumpisa na kanu ini inging kung ng Kong John ay dating Pampanga Governor at Angeles Mayor Rafael Peleng Lasatin. Una, sabi po nila itong lugar na to is pabrika po ng suka, no? Kaya nga lagi ko binibiro ang mga pumupunta dito. Pag pumasyal po kayo dito, hindi kayo mawawalan ng asim. Ha? Kaya lahat ng pumupunta dito, hindi sila nawawalan ng asim. So yung konseptong ito, yung nagsimula nga sa pabrika ng suka, at doon pa lang marami nang natutulungan si Apong Peleng. Marami po siya naging scholars sa pamamagitan ng pagtayo po nila ng negosyo. Kaya be naman karing serbisyo abibiyening bayong public service hub, ing financial support para karing paulo, scholarship grant at reng proyektong pandistrito. Lahat, maski sino po. Ang opisina po natin walang political color. Sabi ko nga, pagkatapos ng laban ng barangay o laban sa city or sa Congress, lahat po welcome dito. Kasi ang pakay natin, mas marami tayong matulungan. Kung meron man silang political color, tanggalin natin. At the same time, magbigay tayo ng magandang serbisyo para maginawaan ang distrito. Kasi nandito lang naman tayo sa panandaliang panahon. Ako yung kaya kayong talasuyoy Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalen, dakal pa po balita aking kaya kaming pamagbalik.
Magbalik niya po ing balen at balita. Kabalen, ulit pong tinuklune ing bulan na ning December 1 po ngeni. Baluta naman, ketiking Christmas capital na po ning Pilipinas niya, kaya San Fernando. At syempre, ang Labuan, Kapampangan, talagang misusumangid la po. Rening kaya katamong piaglon, lalo na dakal la ring mga wang parol. Dakal la po ring mamuklat, umanyin ding Christmas tree. Beatong nepo ken ning Barangay San Jose Malino, keng balen na ning Mexico, Pampanga. At live po ka rin, kaya katamong Talasuyo, JM de Jesus. Bangyatad po kaya katamo yung kaganapan. Kaya pakapaninayan na pong giant Christmas tree lighting kaya Barangay San Jose Malino, Mexico. JM, maya pa bengi, pamakasindi ing sulunan ng Christmas tree. Na anong oras di ka no sindiri at kumusta yung sitwasyon, Ken? Kuyang Justin, Maya Pabengi at ngeni pamupila ng Aldoy Panenayan Tamo at sumapit na yung Kapaskuhan. Anya na pan ngeni, i-greet na naka. Merry Christmas Kuyang Justin mula kining San Jose Malino, kining Balening Mexico. At bandang alas 7 Kuyang Justin, ipaslagdan ing giant Christmas tree kining Mitbong Barangay at akakita mo. Mamagwal na ring tao, uling excited la naman, bakan ta akit de ing makananya kasala ang pong kasanting ing mumo ng Aldona rin Disyembre kaya karilang barangay. Well, JM, masaya, Merry Christmas ne. Tatandanan ko anyang pandemic makanyan masyadong dakaling makanining kaganapan at masaya tamo yan iking CLTV 36 ne. Uli kami po kabalen yatan mingan kaya kayo beni pong selebrasyon ne parikil king Kapaskuhan baloy naman. Di kami po kaya kayong Kapampangan channel talagang tutukan talangan ding mga santing event nga rin para pasaya tala rin kaya katamong kabalen. JM, kukutang dareng betamo kay ning studio makanano katas ngeni ing Christmas tree ngayon kasi balo tamo banua-banua. Kapilan dewa rin inumpisan ing pamanalakad ba kanyang katas sa Christmas tree? Kuyang Justin, Banwang 2018 simula ng Kapitan Engineer Ramonito Bautista ing pamadalakada giant Christmas tree kening Mitbong Barangay at tagpangkareta nga kasabi tamo din mamabot yang maigit kumulang 45 feet mo naman Kuyang Justin ining katas na ning Christmas tree akit tamo keni. Anya naman akit tamo ding tao masigla na la mikakabisa kening parokyada ning San Jose Malino kening Mexico, Pampanga at makasadya na ring program ang ponggawanda bakit sa besabedang akit ni pamarslag ning 45 feet a Christmas tree kening Mitbong Barangay. Wa, JM, makakita yung video, pera layo kaya ni kaya kami, papaslag tayo ka rin kaya katabong television, no ka rin niya gawa, ining 45 feet na Christmas tree ngayon eh? Yes, Kuyang Justin, ing 45 feet a Christmas tree ngay ni sopan dering ganaganang residente na ning Mitbong Barangay at tagpang naman kang konsehal ng pokang kapitanan din ing ganaganang material ginamit keni recycled materials la. Kumbaga plastic ang pong penny batandang plastic soft drinks. Anya naman ing paglaban na naman keni itang alala masyadong gastusan basta't makapambielang sala ang pong saya karing residente. Anya naman nakita mo keni patiretang sudyante big donate ang pong ilay ginawa karing ganaganang legedang dekorasyon ketang 45 feet manuwan tamong Christmas tree kening Barangay San Jose Malino, Kuya Justin. Kasanting na bukod kay atin la siyempre piaglon dekorasyon ang pong pasyalan din kaya katamong kabalenken meging sangkanya pa ini bang miyabiabela at misaub-saupan ngayon panahon ng Kapaskuhan bining esensya na po ng Paskuhan kabalen. JM, bukod kay yung ceremonial lighting ngayon bengin nanula pa rening aktibidades sa sinadya na ning barangay para ka rin kaya katamong kabalen kay San Jose Malino kay Balening Mexico.
Nandin Kuyang Justin, ikita mo rin kaya naka na mapaanak, mapamatwa o na anumang edad mag-practice na lang karelang dance steps. Uling pangabagya kay ba't na ni pangapaslag na ning giant Christmas tree kay ning barangay San Jose Balino, mika dance showdown. Anya naman ako mo naman Kuyang Justin mag-practice na ako mo naman, mali mo makiabe ako at manikwala ka nung premyo. Di kay ganagan makiabe banta mas masala at a-enjoy da. At dyan imumu ng aldo na paning Disyembre ay aramdaman da na ing Pasko. Kuyang Justin. JM, ang tabayanan king kaya kang performance, king kaya katamong Christmas party, napon mo pa sa Sambian, kin pang Sinukon Festival, talagang uling masaya yung festivities, talagang paninayan mi at din kaya kang talapanalbe. Reng, kaya kang maging performance. Dakala salamat, JM, Yuli ming premyo, ken dance contest, at mag-enjoy kayo, ken. Merry Christmas ka rin kabalenta mo, king San Jose Malino, Mexico, Pampanga. Yan po kabalan, live report ng JM De Jesus king San Jose Malino, Mexico, Pampanga. Nung no ka rin, mata siya po, may git siya pong 40 talampakan din pong Christmas tree. Akarela pong ipaslag po tang bagya, bandang alas 7 na ning Bengi. At duburiya po nga kita makasindi yung Christmas tree ngayon. Malyari ko po magpasyal kay San Jose Malino. Kaya naman, follow ya po yung Facebook page ng CLTV36. Uling i-post nila po rin mga sa tingal litrato ken. Pache sinindida no retang sulu na ning karelang Christmas tree. Kaya nga liwan naman pong balita, may atong po karing problema ng harapan na ning agricultural sector. Ini pong kawalandang interes ng kaya nakan. Pauli na nini, bumunikalaya pong solusyon. Dating senador ang pong farming advocate at farmer mo naman, Kiko Pangilinan, mika programa la po parikil kay agrikultura, dyan pong sanggunian kabataan officials. Ay ni po yung report. Kinamusta no ning CLTV 36 News anya mo kadong Domingunan ning Nobyembre reng mapilang ortelano king balan na ning Bacolor. Kenny abalumi at inok ng nokem pamananam ding aliwa ka rin karelang kayabi. Pauli ra rimiyaya liwang sangkan. Kalupan na ning mata sa presyo na ning fertilizer at gasolina. Ampo in problema king paranum. Tutuwa na la naman ding ortelano at NOB sang lungob king farming ding kayanakan. Akakit na naman kanuning dating senador at farming advocate ay Kiko Pangilinan in problemang ini. Inyang nyening atin bayong mi talagang SK officials kareng balang barangay, mahulaga kanong manimuna lareni kareng proyektong pang-agrikultura. Dapat may mga programa sila bilang kabataan kung paano pasisiglahin ang agriculture sa mga barangay, yung mga urban gardening, yung mga gardening sa bakuran, lalo na sa rural areas, napakahalaga niyan. Kesa kasi kanuking mananamat manakitan mong ana malibo yung bulan, mas pipilinan da kanureng anak ing mantun aliwang kabiyayan. Naintindihan natin yung hesitation ng ating mga kabataan, pero dapat hanapan ng solusyon yan, at isa sa mga solusyon ay yung suporta ng gobyerno para gumanda ang farm inputs maging available, mga pataba available, suporta sa ayuda nariyan para tuloy-tuloy ang pagtatanim ng ating mga magsasaka. Bang mas manawa ing kabilyan darang ortelano, dapat ya kanong sali directly ing gobyerno kanang farmers at fisher folks at king ustong presyo. Hindi naman dapat kumikita ang gobyerno pag bumibili ng pagkain. Dapat yan tulong direkta sa magsasaka. Pag gano'n na nangyari, dadagdagan ang kita ng magsasaka, tama na ang presyo sa pagbili ng gobyerno, pati ang mga middlemen, mapipuwersa na rin itaas ang kanilang presyo dahil may bumibili ng kakumpetensya nila. Sasabihin na ngayon ng middlemen, teka muna, hindi na natin pwedeng baratin kasi ang gobyerno bibili ng direkta sa kanila. So tataas na rin ang presyo nila sa bilihan ng gulay, ng palay, ng bigas at iba pa. King kayang pamanungkulan king gobyerno, meging prioridad ng pangilinan ng kayang advokasya king agriculture. Tinatakya muna man ni kayang slogan, hello pagkain, goodbye gutom. Bistaman kasalungsungan niyang alima kalukluk, susulong na pamurin kanuy kayang advokasya, inya dela na king private sector niya. May daraw na kanong trainings kareng estudyante dikil kang organic agriculture at aliwapang inisyatibo. Samantala, November 3, inyang menumpayang negosyanteng Francisco Chu Laurel Jr. ang timong agriculture secretary. King kayang pama ni muna king mesabing opisina na sana kanong pangilinan ang magtagumpeya. Base sa aking nabasa, ang isa sa una niyang ginawa ay, sinabi ay kakausapin niya yung stakeholders.
at magkikipagkonsultahan siya sa mga agri organizations, networks. Importante yun, no? Dahil napakalawak ng agriculture. So I wish him all the best. Sabi ko nga, sa post ko na ang dalangin ko sa kanya, unahin ang kapakanan ng magsasaka at mangingisda. Ipaglaban niya ang mga magsasaka at mangingisda, ang ating food producers. At naway siya'y magtagumpay sa ganitong focus. Ako, Ingke Karing Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Kabalen, di takahugot mo po ne, makananukapin naman maging tutu king panahon na ini. At nanula ring bala mo katutuan na ali naman pala. Apin po rin, ding maging tema da ring performance ning spoken word poetry at music group a Paper Soul king karela pong Kanama Anniversary Show. Bangayal bending mapilang kaganapan, ay ni po yung report ng Arlene Salonga. Katatuan! Iyan ang dinakay darang miyembro na ng Pampanga-based literary performance art group a Paper Soul king karelang 6th anniversary show. Mera patyay king Casa Tigre Cantina king Angeles City anyang November 18. Mikiti tuluya iting, so eto na nga? Asasabyan da rin tao pa siyatin lang ikwento o ichismis. O neng king karelang meging show, aliya mo dikil king tutu at ali ing karelang dinake. Meging laman nala mo rin den performances deng aranasan dareng artist. Pe bakit dala naman den kalaraman, ang meging ng katutuan king lipunan. It was a challenge for me to write that piece. I had to revisit the pain and kumbaga keng term magagamitan tamong ni mag-relapse ko para mo keng pyesa nga ita. And syempre, itang inspiration na talaga nito is itang pain aranasan ko dati. So I'm letting go of the pain and of the person who hurt me. May gitrentang spoken word poetry artists at musicians den pepakit galingan king milabas ang event. Abe na Kenny rang resident artist ning grupo, Kapampangan Groups kalupa darang Timawa Experience, Essay Collective, Dos Islas at ing Bandang Romaine. Atin muring many batan king ngaliwang lugar kalupa darang king Laya PH, ang pangrem pamosong spoken word artist sa Ilamaymay Cantellano, Jonel Revistual, at award-winning author ay Paulo Chausas. Metong karem menalbe ipoeta laureado Alvin Ignacio akilalaking awos sa Bertong Esponga. Agpang kaya benaneren ning poesya ing mahuhusong yan ning spoken word poetry. Dining dindam tamong piyesa darang kapatid tamo kayong Paper Soul, ang poreng aliwata pang bisita. Masanting la, pong malalam la, tinlang baga. Yung mahusong yan itang sandang hugot na kayong Tagalog. Masanti la, malaman la, manikwata mo aral gamit tamo kayong pamibiyebe, kayong Aldoldo. Samantala, pasibayo yung maging partina ng Sinukuan Festival 2023 in Paper Soul. This coming December 2, we actually have our Siwala ng Suli sa Cityfront Mall, which is we are part of Sinukuan Festival and we're really excited to really join this at the second time, you know, para at least mas lalo pa naming mahikayat yung mga audience namin in terms of how Paper Soul really love doing work, doing arts, and at the same time helping our co-Kapampangan artists to really showcase their talents as well. Kayabe Henry Wanta, ako po yung kakayong Talasuyo, Arlene Salonga, ating pusong makabalen. Kaya nga luwa pong balita, miras la kay nga sa pataralang deadly weapons sa pong explosives deng asamsam na ning Philippine National Police kaya Central Luzon kayong panahon na po ning election gun ban. May kumpisay ita niyang August 28 hanggang November 29. At yun naman po kanu kayong 309. Deni pong mera ka pa violators na ning gun ban at 272 la reng midalumang kaso kayong korte. At sunoman king 147 deng meg surrender may yaliwang kalibri na ning baril king gewadang Oplan Katok ning PNP.
Samantala, kay aliwang balita, may korona niya pong Mutyaning Angeles 2023, ni pong kandidata ng Barangay Kutkut ay Jenica May Cruz. Meron pa siya po yung coronation night ng Ligligang Legua ng Syudad king Grand Palazzo Royal na bengi November 30. At first runner-up naman po Frankie Samantha Ikban ng Barangay Santa Teresita. Kabang second runner-up ay Gisette Garcia ng San Jose. Third runner-up ay Ejewon Apuya ng Barangay Anunas. At fourth runner-up naman ni Angelica Cassandra ng Barangay Agapito del Rosario. Tinanggap niya pong 1.5 million pesos sa hulagan ng cash. Ang pumiyalo pang premyo ni Cruz. Kabang may nikuha naman pong 200,000 pesos in first runner-up, 150,000 pesos king second runner-up, 100,000 pesos king third runner-up at 50,000 pesos naman in premyo na po ning fourth runner-up. At atinla naman pong plakehan pong Sampaga. Manibat 11 kandidata, may pilila ring top 10 semifinalist king coronation night nung nuka rin rinampala karing karelang swimwear ang pong evening gown. At siyempre po may wala yung question and answer portion. Karen po nga pulong mitaga na finalist, mitagan na po 5. Deta po rin may nuling corona. Ana pong Mayor Pogi Lasatin, igit de pang pesantingan ng Mutyaning Angeles ngening Banwa, kumpara po niyang milabas sa edisyoning kompetisyon. Para kaya sinambutlangan po rin kandidata, uling pepakit na inggelingan at leguan na ning tune ang ilenya. Pasalamat niya naman po Mayor Pogi kareng ng sinaw para king tagumpena ning ligligan, partikular kareng working committee at organizer sa penimuna namang chief advisor IC Calaguas at po rin miyayaliwa pang sponsors. Samantala, may kumbiranong man pong urado, Miss Universe Philippines 2014, MJ Lastimosa, tinalakad chairman of the Board of Judges. At kaya benala po di Dr. Richard Dinos, Regional Director ng Department of Tourism, Getty Central Luzon, Beauty Derm Ambassador Ervic Vihadre, Herminia Pamintuan, former advisor na po ng City Tourism Office at dating chairperson ng Mutyaning Pilipinas Region 3, Miss Philippines Region 3, Ampong Mutya at Ginoong Angeles. At Sir Noel Manangkil, Chief Executive Officer na po ng Lipad Corporation, operator na po ng Clark International Airport. Tinagon lamang naman po kay Piaglon, the 1st District Representative John Lazatin at ding miyembro na ng Sangguniang Panlunsod, Barangay Captains, ang pangaliwa pang bisita kay event. Kabang kanya-kanya naman pong dala. Then, dintang la po rin pong supporters na rin kandidata, Kukulyo, karing Karelang, Pamatu. Cruz po yung sinambot king ligligan, iyaing maging kandidata na ng Angeles City, king Mutyaning Kapampangan, king 2024. Kaya nga liwa pa pong balita, kasalunsungan din pong paintunan ng driver na ng kotseng may ka-aksidente king kalsada, kaya pong syudad Babalakad danding ganing aldo. Awod na po ng Disyembre yan, ngayon pong Biyernes. Para ka rin pong ating impormasyon, di Kilkenny, malyari ko po kanong makipag-ugnayan kay Mabalacat City Traffic Enforcement Group. King karela pong opisina. Migpaganakaya naman po ng Mabalacat City LGU, ingat tamo po kayong pamagmanew, ang pong taluki, kareng traffic rules. Kabalen at bayo, tamo po magpaalam lakwananda kayong metong pampa good vibes balita. Uling ini po kabalen, ini pong post ng Mayor Tonton Bustos, kaya po kay Masantol, Pampanga, viral ya. Uling, basan tayo. No suspension of classes, all levels. Due to Katniel breakup. Yan, Mayor Tonton Bustos, maka-in yan naman po. Kaya katamong malalyari king showbiz happenings, the latest happenings. Ayan, talagang masaya lang po rin kaya katamong kabalen, kaya maging post na po ning Mayor King Masantol. At ala po kanong suspension Andiyan pang mikawa nila po di Katniel, atin pamuring klase, agpang po yan kang Mayor Tonton
Bustos ning Masantol. Apin po rin ang mga argula balitang kinalap ning kaya katamong news team. Kingilagyo na po ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen.